Nanang, bantayan nyo kumaan na imbag ta apo ko tapno sana may barkada. Flight kun inton maminsan na bigat. Wen, di ka madanagan anak ko. Tano ka sa pulan nga istriktwa, tapno saan ang maibarkada, aramida. Ay nahagyaman nak nanang. Da kayumot lang amin ting mabalin na pangital kakiti anak ko. Jak agtalag ka nagiti dua nga ipag ko, tanabisyo mo nagijay. Ay saan? Di mo ipanti apukok ijay. Taamangan numaakaran iti kinaampang dagijay ababae. Nabisyo dalang arudan, ampang dapay. Alang road, tarugya kong tagimpakin nanang, Basta di hulip-lipatan tibilin ko, Wen ka di, amumot akasla siya kung tiin ati anak mo, manipod pimusay day di asawam. Iso adi ka madanagan, Elpidia. Takabayatan ti kaadam ijay abroad, makaadal ti anak mo, tabantayak anaimbag. Lola, mapana kon iji pagkadalan. Ne, apay di ka uniform, apay akas tatibadom. Saan na pa nag-uniform ita, Lola? Wen angam apay akas tatibadom. Ha? Apay, Lola? Anyat madiditibado? So katamday ta, fitted launay, kan ababata t-shirt mo, agbado ka iti atidog, jay maling danday tapatong kan masangwanam. Ala ni Lola, kasto ti uso ita. Uso-uso dita nga. Agsukat ka kunanay, di nakpagpungtutan, Joy. Ala, ingka agsukat. Uwan man langan, Lola. Mapana kun, Lola. Sino katakon jibado? Mabiit lang tala at jay payong itulod kan. Ha? Isaanan? Kabaulak mo ti mapan iji pagadalan nga uriawan kaduak. Basta itulod ka, tamangan no adamang sirpat kan kaditadalan. Jak mo't agpaspasirpat. Amumla ang aya, awan kastay agsigurado. Sige, intan, apo. Nek, adda ka mat iti pagadalan manang maray. Wan, Kiko, taintulod ko jay apo ko. Sika ngay. Intulod ko matlaang di ka anakak manang. Bakit nagluganang ngay? Awan, nag-tricycle kami itay. Ag-tricycle lakmanan nga agawid Agbiyahe ka. Wan manang, lumugan ka na at si kanti pasaheros ko. Sige man nga road, ading Kiko. Ay, intulod mo sa manan jay apo kum amaray. Wan, manong siya no. Tani, balasangan jay apo ko. Masapula bantaya. Talaga bantay sarado di apukom ken ka Una, tapno saan ang maitulad kanya. Tanay nasapa ak idi anak-anak. Kityak kayat ang maitulad ti apo ko kanya. Kanuray ni Elpidia nga anak ko. Nasapa mutla anak ki asawa. Imala kanyak ang nasapa anak ki asawa. Kat numabalin, jak kayat ang maitulad ni Joy kanya. Sa bagay matkit niya, nasaysaya at madlaeng no makaadal pa'y nga muna. Un nga road. Ang kaslasaan mo nga apo ko ni Joy, taubing ka ang naadaan iti apo ka umaray. Kasla anak mo lang ni Joy. Kasano aya kat nasapa ak nga road anak-anak. Kat nasapa mo't anang asawa ni Elpidia nga anak ko. Sa nabalay ta nakaadal na ta jay anak mo. Nga uray nasapa anak ki asawa maray. Hello, Elpidia! Hello, Nanang. Kumusta kayo, ngay? Mayat, anak. Bantay sarado di apo ko kanya. Balay, eskwelaan laang ti ayan na. Ay na, nagsayatan. Masapo lang makaadal dyan anak ko, Tayong sakripisyo ti madayo para itinapinta sa masakbayan na. Di yung pagdanagan ti kwartayo. Siyak ti makaamo, Nanang. Saan kayo magtrabaho? Tapno mabantayan nyo na imbag ni Joy. Ay, katun na. Day talaga ayam. Saan a problema, anak ko? Ay, makapasikurmot da ito'y apil-bil. Ni, Lola, pisilin nyo tachan nyo. Nasakit ka di? Saan? Masikuranak laang ta nagdakkel mo't una yun. Awan mo't ngamin aramidak dito'y balay. Iso nga agjimaksa. Ha? Kabailan nyo lagit di, Lola. Kabailak
Ubingak pa imod. 48 ko lang. Napigsaak pa Kat, da kayo Lola. Nukas di nga itulod na kay eskwelahan. Agdiretso kayo matan nga ag-gym. Ayun man, apok. Isublik man tay sigod apang magik. Lola, mabalinti mapan ije balay da Jonah gayem ko. Ay saan? Anyat ko ijay. Hinton adda nagaram kun ka ijay. Ala ni Lola, awan? Adda nga minaramidan mi nga assignment mi. Kat pag tinulungan mi ko mga aramidan. Ay abam ditoy. Iso ti umay ditoy balay. Anya? Ibagam ta iso ti umay ditoy. Di mo ipilit ti kayat mo. Sige nga rod Lola. Kanso katamman tabadong. Makit-kita tapusag mo. Anya day tabado. Adda akla ang mat dito'y balay. Uray pay. Basta sukatam day ta. Ay madurmenak amang kit-kita iti kastabado. Manang maray. Umay kalumungan na eh. Ay saanan kiko. Agjag-jogging ak ngamin. Hay? Isumod na kaya masumiksik-sika ka na ayon, ha? Di nakman mat bulaan kiko. Malakit din, mapankan. Taituloy kumatan ti agjaging. Sige nga rin, manang. Di mo unay, ha? Tamangan no agpipilan na itagaram kan ka. Panahon nakit din. Uncle, mapanak man iji balay da joy. Aramidan mi nga minti homework mi. Di pala isuti umay dito palay. Saan apalubusan ni Lola na uncle? Iso asyak ti mapan ijay. Itulod na kanu kuna ni mami. Sige nga rin, mabantan. Oraya kung di ka nakak manang maring. Mabit ka no lang ti aramidon da ka ni Joy. Ay katwan agkapay ka kiko. Adda pandisal ditoy. Impapudot ko ta pandisal. Ay, naimas nga ikapi ano na pudot manang. Ala, aramidem na tati aramidem. Tagkapiak lang ni ti balkonyaw. Awan mo't aramida kon. Tanakalabaak itayan kiko. Kayat mo agsungkata. Adda sungka di taunag. Ha? Wala. No, jak pa'y nalipatan, tegsong ka, manang. Ay katisuro ka ano nalipatam. Nalakalaang mo. Ne, imanay matanda gito'y abadok, Joy. Naipot ididag ito'y kanyak. Ala, kimutong kayo talaga, Lola. Nagseksi kayon. Wan nga rod apok. Nalukluk magak sapayan ngamda kayo. Saan mo't agpadala ang tipamagita. Ano kasta, umanay mo nga rodan dagitibadong kanya, kapok. Lakit di Lola. Ay nan, irwar mo man kit di dagitay di mo us-usaran abadong taipadas ko. Ha? Kaya't yung usaran dagijay? Hanging amin na badok. Di umot kaya't nga usarat dagijay idi? Yag mo ta sayang, nagningi na dagijay akaus mo, sayang no saan ang mausar. Ha? Kaya't yung dagijay, Lola? Un nga rod, alan, taipadas ko man. Joy, nagseksi man ni Lolam. Sexy talaga ang stricto mo. Wan nga rod, madlaw nga stricto. Ultimo badok, pakibiyangan na. Kandi na kaya't ti katawa. Garampang ka no ti kasta. Anya? Iso asika, numapan ka iji balay, di ka kumanatawa takagura ni Lolak ti kasta. Wan Joy, ngam kasla balasang manen ni Lolam anya. Kasla teenager matan nga agdala. Jakman amo, tamanipod na ikat jay bilbil na. Kaya't namutin tagbado iti hanging. Iso adagi jay badok ang nakadulin. Iso itan ti mangususar. Hello, Mami! Kumusta kayan ni Lola, anak? Nasayaat mo't, Mami. Istrikto ni Lola. Di nakpalubusan arumwar no saan ko akadua. Pasensya mo ni Lola Juan. Binilin ko ngamin amang bantay kan ka. Wan, Mami! Di mo suksukiran ni Lola Juan? Wan, Mami! Nasaysaya at mo't lang ano kaduma kanayon ni Lola.
tapno mabantayan na ka na imbag. Wan ngumpati kawis ko, paritan nakpay ngagbado iti uso ita. Siyakla ang tisaan na nakauso kadag iti gagayam ko. Ay na, basta nilolam titong palam, tamo na tinasayaan para kan ka anak ko. Wan mami. Jola, ibagam ka ni Joy, tadagasan ta idan ijibalay da. Makilugan dan ka data. Sige, Uncle. Ngam, sumurot pa ingatan ni Lola na. Numakilugan ni Joy kadata. Diyan mo ha. Kat di oray sumurot, nawaya mo ti tricycle. May mga oras mo, Maring. Ne, Mang Anton, anyat masapul yo. Umayak ko makikape. No, ada kapiyo Damat. Ala, sumrag ka. Diyak ko maagpastrak iti lakay. Lalaki dito'y balay. Tababae kami iti apo ko. Ang malaman laangan. Di ka madanagan. Tas anak mo't ama ng gundaway. Mabit lang nga rod, tamang idadangak iti danom. Nagseksi ka matan, Maring. Pimintas ti pamagim imubing ka. Ay kat agyaman na ka, Manong Anton. Kanayon mo't ngamin ti panag-exercise ko. Anda ka di pagpapaubing Maring. Anya mo day tangay bagpagamon, Mang Anton. Kaslamat pagbalinin na kun nga ampang. Saan mo da? No, ada pa nakabalin na. Agaramak kumakin ka. Ha? Siya ako nagpalpalikaw pa. I love you. Anya? Anyat katawaan nyo ijay istor itay, Joy. Ay, kwa lola, jay istorya jay may sa akadalak. Apay, nasaya at ayatikas jay ngar aramidin nyo. Kas kaila agpapansin, kumanatawa kayo. Lola, Uray kumaano awan lalaki akadwayo. kaadalan mi dagi jay, gagayam ko. Uray pay, agpakadisinte ka man si ka, Joy. Diyak kayat nga ulit ang tikas di ajar mo, Kumanatawa ka nga. Kas kalanad anuman atukak. Sorry, Lola. Diyak kayat ang makigayom ka iti lalaki. Babae la ang tigayom ang Joy. Ni, apay ngay? Basta, diyak kayat tamangan no armenda ka. Ala, saan mo't Lola? Makitak lang at nakakuyog mo lalaki. Makangag ka kanyak, Joy. Babae la ang tipakigayom ang nawatang. Uwan, Lola. Lola, agpasyar kami man kan ni Jonah. Mapan kami ko may jemol, tada mapan may gatangan. Anyat gatangam, tasyak timapan. Bado, Lola. Diyo ang mo di bado akayat ko. Jay hanging manan, jay makitkita ti pusag mo. Ay saanan, nukas jay tumulaang. Apay ngay da kayo, Lola. Us-usaran niyo mo't dagi hanging abado. Naimbagla kanyak at abakot akong. Ngam si kangay, nagubing ka. Inton kinamat da ka dagi jay mananggundaway alalaki. Ha? Ala, kuyugan ka laangan. Masapul nga da kadwayo kini Jonah. Kuyugan ka naman pa ni Jimol, Jonah. Anya, saanan, Uncle? Adamat da Joy kan Lola na akadwa. Basta kuyugan ka, ta sa bali mo ti pagawidan da. Anya? Aglugan tayo ni ti tricycle. Imbagakon ko ni mamim. Usarin tayo di tricycle. Joy, napanandalo lang kan Uncle ko. Diyak man amo. Agdadamot la itay ditoy. Agkit-kita da siguro iti gatangan damot Simursurot da pa'y lang amin. Mabisina kun. Intay ko mamanganan. Ay, huwag nga rod Pangsapulan ta ngayon kadakwada. Sapay adda dito'y bag ko di cellphone ni Lolak. Nabati ka numit ni Uncle Kiko ti cellphone na iyibalay. Ay, ayan dangatan. Ayan ngayon dagi jay adwa kiko.
Ay, nalipatak mo't ngamin nga inala di cellphone ko itibag ni Joy. Nalipatak ba't nga rin tayo cellphone ko, balay? Ay, umay ka. Sa pulen ta idaki ko. Ni, narabyan kayo na simbang puta, Lola. Napnapanan nyo. Ay, di da kay nabirukan ijay mall. Ala, alas 11 ni Tirabi eh. Nagawid kayo kumana, idi saan da kami ang mabirukan. Malatay nakagdigos. Rabi, nagdigos kayo. Inton bigatan. Ita nga road. Dagaangan nak. Kun nabang sitak. Sa anak akong portable. Joy, rumwara ka. Ngamne, di ka rumrumwar dito ibalay. Diyak kayat amadamag anag bulakbol ka bayat tikawan ko. Wen, Lola, ngam papanan nyo manan ngay. Marabyan kayo kadimanan nga agawid. Kanayon kayo matan ang marabyan. At dala papanan mi kadagiti ko kumarek. Nay, ulitat Joy Di ka rumrumor dito'y balay. Kundi ka agpastrak iti uray asino. Naawatam. Wen, Lola, Laglagi pam dagiti bilin ko kun ka. Iso nga is-istriktuan ka. Tapara mutlakan ka dayta. Bawal ti bulakbol. Bawal ti aggarampang. Kun kang runaan ti amin. Bawal ti maki-boyfriend. Nalawag. wen, Lola. Tata Shano, agistambayak man pa dito'y sango ti istoryo. Tapangururayak ka ni Lola. Apay, napanan ni Lolam. Sumip nga na. Diyak nga rodam mo. Mabutbuta nga ko ni Jebalay nawan kaduak. Ala, agtugaw ka lang dita. Ureta sa anak pa'y mo tamang rikap. Alas 9 taon no, mangrikapak. Ay, ala nga rod, agyaman nak. Kasla ka na yun mo tayo narumor ni Lolam. Apay, adda pa ka kumikuman na. Adan samat business na. Awan mo't, mapanlaglaklakwat sa kadwa na dagiti pada na matlabang bakit. Takas tamot ti kanayon na nga ibaga kanyak, no damagag ti papanan na. Anya, naibarkadan samot ni Apong mon malasang kaw. Baliktad samot yan ti mapaspasama. Imbes asi ka nga apo ko ti maibarkada. Saan? Tajay mo't lulan. Uray ko mga rod no agawid dadagos, ngam saan mo't. Ay, kanayon amarabyan. Parbangon pa'y kayo din no daduman no sumangpet. Anya, ay bakit ngagpuyat-puyat pa lang. Huwag nga rod. Kung nadlaw ka, nagbalaw ti panagkaw-kawas ni Lulam. Nasumutan ka nagtikawas ti balasang. Kasla balasang agkaw-kawas. Ay, permi, atata. Atiwan nakpay nga rod nga agpurma. Wala, ang grabe mo, di style nan ngagbadaw. Wala matla na da pagpapaaraman nan. Ha? Ay, pasensya ka niti panagsasaok balasan ko masaok lang ata, mas daawak naman. Wen, tata. Adumot lang ti mangibagbaga iti kasta. Kasla ka no balasang. Saan ka no may bagay iti tawon na ti panagkawkawus na. Ay na, agyaman na ta nakabakasyon kayon, mami. Kailiw da kayon. Ay na, kailiw kayo mutan anak ko. Kumusta kayon? Ni Lolam, ayan na. Adda iti silad na, mami. Dual daw na maladladaw nga agririing. Ne, apay ngay. Madi ka ditirik na anak ko. Diyak man amo. Kasla ka na yun mo't nga aglalado. Joy, asino day ta kasarsarita. Ni nanang, Lola, si Mang Puten. Nene, apa yan? Anyat mapaspasama ka ni Lola mon. Agbakbakwar sa amatan. Diyak ka mo, mami. Ay, umay ka, inta kita ni Lolam. Pakawanan da ko ma-LP anak ko. Joy, apo. Ni, anya tikid dawan nyo iti pamakawan, nanang. Apay ka di, Lola. Sorry no ibabain ko ti pamilya tayo. Ngabin.
Ngamin, anyat kayo asawan. Di na kay maawatan, nanang. Amin, iti kastoy atawon ko. Masikuga kanak ko. Anya. Apay, adda nobyo yo? At anak ko. Sino? Ay ayatak ni nanang mo, Elpidia. Nakasagana ak amang ikasarkan ko na. Hagkatan niya nga rin ti plano yung ay Kiko. Masikugmat ni nanang ko. Ikasar ko Ay ayatak ni nanang mo, Elpidia. Isong ikasar ko iti kabiita na panawin. Manang Biyana! Kaslimanti ko na ni Kabsat Sharon. Dear Manang Biyanang, sigod alakina. Idikwan, pinadas ko tinang balbaliw, kat nakarelasyon nak iti lalaki. Rugyak nga rudag sa laysay, idinasikugan nak ti lalaki, anak relasyon nak. Masikuga kon Roland, agduan abulan to ininawag. Ha? Agpesa? Oh, at nanto nga roden anak ta, Sharon. Agkasarta nga roden Ay saan? Agsinataki din Anya? Anyang agsinang ibagbagamat. Di nakman rabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan na mo ka nagbasulak iti anak yun na nananit. Ngam apay nga asin sina anak mo tag. Hay, jak nga ron mawatan jay anak ko. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatak ti anak yun ana. Kan masikugan. Kasanulangan kagbalin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak ko paraw. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tag desisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akal laa. Di pa nangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kakabalak mo tagbalin a single mom. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasagana ni Roland na mangikasarkin ka, anak ko. Saan na ka naragsakken ko na nanang? Nagkupasen ti panagayat ko ken kwa na. Diyak mo mabalin na pilitan ti riknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y lang arudken ko na. No sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan tayo diya Roland. Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan. Nabulanan mo ti anak mo. Ay, makipagpakaasa kada kayo Awawirin niyo kumati anak ko, tama pa nakagtrabaho iti sa bali a lugar nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam amang awer iti anak mo. Nanang, Imbes a para awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayo. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita? O di si kamalaang ti marigatan. saan na bali tadan pagtrabahwak nanang. Awawirin niyo ti anak ko, tekan kayo iti kwartayo nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangken nga men ti ulom. Nay, papanagyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Ang damat trabaho jay lalakay.
Kan kasla na singput ma. Uy, talaga nasingput na jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw, edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti ang muna, nagbasulan na. Apay aya, asininaan na. Di na ka no ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw na panagayat na itinubyo na. Kunak lano agsimpan daya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlata. Ay, uray siyak nga raw. Kastamot ti amaw ka bagay. Nagpakababay mo tayo. Pabigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikaw. No sinaan na mulagayam ti amato anak na. Kahit ano sam nga ro dati agaw-away ra ka bagay. Uy na, kunak no naggraduara ka di kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manayin. Naimbag ang orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam rulan baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na kaong. Pagyam anak na. Kumusta ti anak ko? Namuak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uy nga raw, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Namarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag palang iti balay, nana. Kabaula mo kay di na kaong. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubay. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga asikaswen. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barog. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak nana. Uray sininaan na ti anak yo. Napataglat ti anak ko kanya. Jak pagtalikod ang ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ay nasaya at ano kasta na ko. Ne, adagayam insangpot ko a groceries nana. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatid ka, Sharon. Sabay kumata, nanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may isa ka single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko lakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudlo nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamu ka nga ron. Basta karim day ta, Gandi na kami baybayan nga agin, Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga Ruden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasa. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbag nga orasyon, ana. Ay, kasta mo, barog. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwin, ta kayat kayo ang makita kan mama mo, nana. Kan kidawag ko mati pamalubos yo, tay kasarakon ti anak yo. Ay ka, desisyon nyo day ta adwa Lakit day ta kap-kap na kanyon titunggal may sa makaambo kayo. Baybay-ampay man lata ka sa Ronnie. Di ta pa'y lapanunutan day ta. Lumakaya kon. Nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, ti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isabay bay ampay na takasar-kasar. Agpapasta pa'y lang agnobyo kan agnobya. Saan ka nagtrabaho? Tao awiram na tanti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, tagayan ayatan. Kasitin karikin ka, ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala, makamu ka nga rod, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jibalay me, taijayan ti pag naidan nyo iti anak mo. Ay, isaanan. Mabain na kiti balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie.
Kabarbaro man mitten tinubyo jay anak mo. Wine ka ba, guys? Naamamo na ka na, iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro di final, di pakiasawaan na, di kaya't ko asawain. Wen, siguro tada mo plano jay lalaki ang mangikasar kenkwana. Nila siya raw ti agkid-kid ka. Di nakanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y makiasawa. Kakaisunang at dapay lalaki amang seryoso kenkwana, nga orekas dyan tinaglabasan na. Wen nga raw kabagay, nadlaw ko magkiidig na singkot na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingpet to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakkel tatyan mo. Lukmag mo day tawon no, anya. Sikug ko da ito'y nanang. No kasta, masikog ka? Wan, nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayaw. Ibaga, taumay dito'y balay. Saanan, nanang? Tasina akon. Anya, tapay manay, no kaano ang masikugkan, isumay, ti panangisinam kenkwana. Apay, nagapa kayo waya? Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana, nanang. Anya, apay aya akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila ka padakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon, sina akon ni Ronnie. Naumakon kwanan, jakon ay ayaton. Sana mabalin nga basta sinaanak latan nga awan na dagsa na rason Sharon. Napudno akmet kan ka. Kaya't ka nga ron nga ikalaysa ngam si ka lang amin dagkid-kid-kid. Di naklapdan ang makisinakan ka takarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayaton? Anyat maramidak ngay. Abay, ada ka di madi ana aramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok met ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso ala dingitek, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawaya ka amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Danga ababay. Talaga adang nga jay ka anakam. Tasaan nga pampanunog. Jay labag pagi na ti pampanulutin na. Di na panulutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa nga men ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Ngam sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na itibiyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay awan na jang anak mau. Likit yang yaman ta anda kumamangi kasarken kuana. Itilikodan tinapalabas na. Jak amuman iti dayjay a babae. Jak amaw noan niya ti sapsapulen na. Ay kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukaw kabagay. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang amit anak mo, Roland. Nang runa ka duanton ti anak ko. Sige nga ron, sa anak ko ngagbayag. Inya ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitintun mo a kwarta, Roland. No umanlugot ka, Sharon, ala akon ti anak ko, iti balay. Ay isa na mabalin
Agdali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalabit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawas ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidot. Anya, pumanaw ka man ay kunam, Sharon. Winanang tagtrabaho ak manen. Ay, data umanan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laang. Apay nga minay aakas ta ka anak kaw. Tunggalag si kong kasinaam ti makasikugkin ka. Kat anyat maramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pag-awir maid. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugay. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugkan kan. Baliktad ka maid. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpata, kalkalpas ko dinigos na giti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, Nana. Nala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, ta umay ko kiluan dagiti apo ko. Ay, mabit laeng. Tariingak idamare. Maturog da gamin. Ay isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alala, agtugaw ka pa'y laeng. Taayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaida da Sharon, kan ni Asunta ayaya dagiti upengkat. Nakinnarakop da. Kabayatan, tipan naturog da. Na, apayakas tating ang ada. Sharon, agring ka! Ni, apay ayana na. Ringam dagiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kadakwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agreeing kabiit. Pinandagam titakyag ko. Hanay! Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita kenang ko itay. Ti panagin narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti panaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya Asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan, nagpakababae kan, saan? Ta nagpasikog ka pa yan. Ay, jak mapilit ti bagik ngagpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakyin ariknak. Sharon! Kinapuno na, isa ka nayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada, nanang. Ania, kahit kasano day ta, subliang man dahin ti sigod nga ramid mo, ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro akastuyan ti kinataop, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Diyak kaya, diyak umanugot ang mangisangpit ka iti babae dito'y balay. Diyak kanunungan day ta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawata ti kasta kinataom. Ngam ti panangisangput mo iti babae dito'y balay. Diyak maawatan wenno kanunungan day ta.
Isu alading itag Sharon. Lukas ta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, kan tinobya na. Nagabang da, iti pag naudan da. Diyak ko ba palubusan dagiti apukaw, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilit da mo. Kunak lalo nagbalbali mo na dya Sharon, ngam saan matgayap. Diyak ka amaw, iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw-awatan ti ar-aramidon na iti biyag na? Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawin. Kadagiti ubing. Ay. Asun. Ala, nga raw dagito yung apukok no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Anak mo? Nagloko mo Agyaman day na. ijay nga At suntan. least, orex Baybayan na mo gayam dagiti apukaw. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey. Kati ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, orekas ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey. Kitsa pa'y kumaa. Tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, hani? Si Kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta. Umayak man. Ayan yaw. Da. Sambaan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog dagiti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na ason tayo tanana. Ah! Napanan na ka, day. Ay da, katno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Kanayon ko nga ron nga taltalyawan no kwa ta baka mapanday ya kalsada. Napanad ni Asunta, ngay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan nati papapanan na. Inaldaw mat nga rumwar. No kwa kat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawin. Ay. Alaik nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo day jay nga suntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di yung mapadaksan tinobyak. Awang mo't madingararamidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak baw. Ay, basta. Tsak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga sunta. Baybayan na mo ida. Tungkwan na dadla ka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay. Akanayo na rumuar. Jackpot yun day tananang. Naapal ngamin dagiti karobay jay. Kaya't dala padaksan ni Asunta. Makamo ka. Basta siya, dakon itad dagiti anak mo ijay. Alaang tulaydan, intong nagawid kan. Anya? Saan nga mo ni Asunta ti sasangpot ko ita? Iso asigurado makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing tayo sasangpot mo. Ha? Anya ka timing? Basta timing. Ay, kusto laun unay. Sige, tukam lang. Tama kitam ti ibagbagak nga timing. sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hanggang agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta babae. Sino ti... Ha? Sharon? Wan, Asunta. Apayakas na tit suram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Ha? Sino di jay? Kwa, Sharon,
Please, tanang ka kuma. Relax. Pagsaritaan tayo tinasaya at daytoy. Pagkawanan na kuma, Sharon. No nakinayata kiti sa bali. Kat masigugak pa yan. Apay ngay naramid mo tikas to'y kanya kasunta. Pinagtalkan kay tikas taunay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinuko nak. Pagkawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na tinaramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ay ayatan ka unay asunta. Iso ngay kidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaa mo na mawimpinsan na jaya lalaki. Kwa, lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Pinadas ko ngayon laban ti karbangak iti nobyak ngam awan laban ko. Uray kasano ti panagpakpakaasikan kwa na, tapno siyaklaan ti pilyen na, ngam talaga ti nakasikog kan kwa na ti pinili na. Awan nga ro tinaramidak, iso ngay naklon kulatan ti gasat ko. Kasakitan na ni ti amin anasakit ti kasdyan na pasara. Nabayag sa akto na kay liwliwag. Kat ti pagyamanak at dadagiti anak ko amang patpatibkar kanya. Kat itadya ko na kirelasyon iti Orasino. Kat makuna kadagiti anak ko ti gamang wanukirad ko. Kang runaan kanya po Diyos. Tauray ato tinagbasulak iti kalabas. At dalat ti apo amang baybayabay kada kami. Alakastan, tagayam mo, Sharon. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose, para iti script kan iti drama, tagayam yon, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kas naman ti kunani kabsat Aida. Dear manang biyanang, dahito yung kapadasak kat jak tupulos malipatan iti tungpal biyag ko. Tari gagayak na unay iti madaan iti anak. Tan nabayagan ngagdandan na kami iti hasawak. Ngam di ka maparaburan iti anak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ansel mo lang kay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga ron iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata. Maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alak hay. Barang agsikuga kon. Ikagrubatan. Uray di ka agdigusan. Agsukat ka lang kan lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maadan iti anak. Dito'y tang agpila, sel mo. Nay, bakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la ko mata maadaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito eh? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damot. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutelya, Aida. Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maadaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mangagas. Kahit anyat ko na nangay. Padasim mi kanong ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Ta umadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga roden nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket.
tapno masulit mi ti maadan iti anak. Uray sana triplets. Uray maysa. Tinapatag. Adda! Ay, awang mulat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay amang ngagas ang awang mut epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangaganat? Tapat siya ka na dilaylaan ti panakadaan tayo ti anak. Dumtang tumat lang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawag? Kanon tupay ngay, mapanon titawan, bakit kun lakay tanton. Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw amadaan iti anak. Takitam ni kabagis ka, naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na adaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag selmo. Saan sa ka no aputok ti kabsat mo jay impas ngay ni bakit na. Ha? Awan pamanagnak iti dahi nga ibagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman na mangmangig mo bakit? Ay da, si kaman tala ka may sa ninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Eh, no kasta? Agpabunyag kan Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day jay nga anak yukan nila kay mo Lisa. May kaliman ah. Ay na, imbag man. Nakalima kayo, gamda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo nga ay. Agawaan nyo nga minti aganak ah. Iag-agawa mi mo't ang talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa eh? Kagpakita kayo ah. Tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adidan na adan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot to ni iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang arod, taagpa-check up kamin tuman ngagpaiso. Kawan ah. Idi pala kung mga min ang nagpa-doktor kayo ah. Ang malasang butan nyo taubing kayo pa eh. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawon no dwa, basta adda Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pagnerbyusan. Amangan mo siya ti matakwatan da nga dedepensyana. Kasano nga deta? Ay, samot siguro. Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka kami agpampanunot iti negatibo, ah? Alang araw, mapantay itong bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Ada ka di mo alanamnama? Ay, awan nanang. Ah, anyat kayat masawan. Ni Selmo ti ayan ti depresya. Isuasaan kami amadan iti anak. Anya, ay kasano daytan ngay. Talagang arudasan kayo ang maipayan iti anak ah. Ay, sapay tarigagayak launay ti maadan iti anak nanang. Ay ka, mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. Saan mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yo. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti inampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak at kayat ko nga anak nanang. Diyak kayat ti mangampong. Ay da bakit nakaturog ka? Apay aya. Ang dapat maglaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti adda depensyana. Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamatan kanyak bakit? Tunggal lagi data, nakatalikod ka kanayon ng kanyak. Kastoy ti pakakomportablya. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ah.
Ang jak na gaya tanti kastaw eh. Maturog takid din tani rabiin. No kaya't mo, mangampun tayo ti ibilang tang anak ta. Saanon? Bambanlog laang dayta. Kan, jak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanya. Di ka matngurod maipaayan iti anak, bakit? Maturog tang marudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, selmo. Ha? Lisa, di mo adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnaten. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyokan ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay, no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalang ti abang nata nalawlawang di pwesto. Alaman, kita ito, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Ang mga mabanlog ka nga glako, bakit? Jak kaya ta mabanlog ka. No, jak ka ba ilan asisyak di mga laak iti kadwa. Mangtangdanak to. At damat nga min trabaho. Siyak kumati mang tulong kan ka nga glako. Ngam sayang mat di trabaho kung nag-resign na. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang da pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alang arod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastala iti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo ilang ti customer mo. Sapay la kumaan. No umadunton ti customer mo, amangan mo kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Ato yan ti order mo kape, aling ay da. Agyaman na, Mang Ludeng. Oh, ato yung ti bayad ko. Kukuha mong ti sukli. Ay na, thank you ah. Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape, ta kanayin nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti pangigap-gapwam iti kaping order ko. Gumatangak man. May sakilo man ditaw eh. Ay, uwawawan, mabitlaan. Mala, tulungan ka nga glakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agtigid dandang. Nawan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Amangan no, da customer mo mat. Awan, man-mano tagkapi jayan kota na lemeng amin. Nakapoy tilakok akape. Isa tulungan ka pa ilae. Apay no alaanak lang nga nakadwam ni ti pwestom ading ayda. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon. Isurrender ko na jayan. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adakan ka dayta Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigata nakmut no agmay may saak. Siya ko ang dalaam adin. Ay da, agsarata yung iti pwesto tani, malamanan. Wan nga rod, Lisa. Aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Uray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan ha. Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi Narabyan ka manan ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambannog Isupay ti mapaglakwak iti rabii. Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho, ta dudwata mo. Awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay. Kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't lang. Nagagat. Ay, wala naggagat. All around pa'y Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta. Hanggang no mayat ti kita di pwesto. Ure agikataksan iti trabaho tapno matulungan ka bakit? Ay saanan, taadamot kadwak.
Di nakpakadanagan. Kun sayang jay trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Ang basta saan ka amarigatan ha? Already ka ngamin overtime. Agawid ka masapa tapno saan ka una ang mabannog. Sa anak mo't ang mabambanog, taadamo para lako. Agtugtugaw lang ko kay jay pwesto, selmo. Ola, mangan ka. Tasak pala tiaglako ay da. Katsi ka nga, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, ta siyak ti makamon dito yung aglako. Kabalak na ito'y. Alaman nga, Rod, iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makamon dito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Aida, Luding, ada kay magayam dito restaurant. Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito eh. Umay kami lag-take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isungay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, rabihin. Ay, kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo mi dyan pwesto, Lisa. Umay kuman pa kanunmut ni Mang Luding, takasimut. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga ron tayo, nakalaan ang order ko. Uy, Aida, adaman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko na ito eh. Sabali nga may nang timadmadlaw ko. Apay, anya day Lisa. Masansan nga may na makitak ti panagkuyog kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga kuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Kat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga, Rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una ititunggal may sa, Aida. Gayem na. Iso di mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yo. Ha? Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso nasingid kami titunggal maysa. Ay da bakit? Di ka kadimang lukat ije pwesto ita? Itaman pa'y aldawan ka abimangon. Boy ko pa'y lati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Ni, apa yan? Madia talaga tirik na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no, mapan kag trabaho. Ha? Sige nga ron, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang ti bagim, taure jakon sumruk iti trabaho. Mapan kakitin. Nagbangsit ti banglom. Kabailak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Nga lang nga ron. Awagan naklaan no di mo kabalang ti bagim, taagawid akwan. Nagapo ak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga dito bakit? Masikuga. Anya? Masikog. Ni. Kasano anak pasamak dito? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Ay, Apay, saan ka kadian naragsak mo? At dantun anak ta. Dapat ganon tinabayagan at atarigagayan ta. Adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikatan kamutan kas boy ko. Nay, apay nga yaklat-lat ang ti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Adto'y. Ay, manjak Apay,
Kas talakalakanakin ka, timang papanaw kanya. Kasanong ngay, ti relasyon ta. Anya relasyon na sa asawang met? Kaya pa'y, paglibakam na ita, katagpay sumat nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo? Saan man natin lalawlawatan? Di mo serious unday, Jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinaan ay da. Pangasim, di nakpagaangawan, ta inayat kan iti husto. Addan asawak, Luding. Basol ter aramidin ta. Iso apumanaw kan. Ket numabalin, di kan ak pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam Selmo Barok. Naggapo kiti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion, may panggap iti kinabaog ko. Apay ngay asaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuan nanang. Anya, agad anyat ko na ti doktor ngay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuo ko nak ti anak yaw. Linuko. Apay, anyat inaramid na. Umay kayo iji pala inton malam nanang, nakasarita yaw. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso. Ibagam tagpaiso kanya kayda. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang, Di kan makapaglibak ay da. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? pakawanan nagkumasil mo. Well, aklonag, nagbasula. Nailawanag, ngam sinina akong dadya lalaki. Aldiya. O sino da siya lalaki? And, kwa, Jay boy ko iti pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Iso na develop mo tirik namin titunggal maysa. Ngam, jak sineryoso. Nailawanag lang talaga. Kat nag-ameri sa konsen mo. Nay, antikas tangay naramid mo, anak ko. Nakasingsing po ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti pa nagbasol mo. Kasano daytan ngay. Noy ka nagbayati. May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Bagawanan nagkumasil mo, asawag. Anak lang ti kasapulak iti dayjay a tao. Tsak pala mo ti sungbat ko ita, Aida. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunod kan anaimbag. Aga brodak, Panawan nak. kayat ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga baruanan tamanan. Di nakdagdagan ang mga ibagay ti pangandang ko, Aida. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Aida, adamot ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakot saan pa ngay mauawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawa. Talaga siguro din akong maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay, awan mabalin tayo. Nadagsin mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Ipakaawat ko matkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Gamapay hatinak mawatan. Uray asino mat siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang hindi ka mapukawan iti namnama. Anyat amaw,
Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamulaan di asawa. Ang inggat ka ano, ti panagururay ko, nanang. Ay da anak ko, aday bagakan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan a normal ti tigtignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga pa doktor ko. Kat, ada ka no autism na. Kunakon kahit. Bayat nga minti pa nagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kuana. Kasi mo to'y anak ko, nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutan paganaano ni Selmo. Akat jepod no nga ama na ngay. Anya mo ti kunana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rin nga awagak nang tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanan? Tama nga no kumaro lang ti sitwasyon may iti asawak. Basta mangnamnama ak ang mapakawan nak tumot lang ti asawak. Kat maawat na mo to'y anak ko. Kaspud no nga anak na. Nang namnamaa ka mapakawan nak tumutlang da sawag kat imimaginak nga iti may sangal daw awagan na kat kumusta na kami iti anak ko. Ngam nagkasaang tadyak pulos na uray dayta ang napasama. Tatalaga ng lipatan ti asawa kat dyakan mo na anyan ti kasasaad na ita. Ingka gumaak nga ro ti nagtrabaho tapno dapang biyag ko iti anak ko. Pagbababawyak ti naramid ko iti kalabas kat jak to agsarday nga agkid daw iti pamakawan iti Diyos. Kat mangnamnamaklat asubyan nakto ti asawa. Alakastan, tigayam mo, Aida. Alagagayam, di tanti nagpatingkaan, da ita kapadasan, ti may sakabsat, di drama tayo. Manang! Biyana! In your nose, para iti script kaniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Dear manang biyanang, kababain man ngam nasumok ko tinakisugal kat day tati na magbalin kanyak analaing nga artista. Tangamin kabalak tagpamarang masakit nga oray nasalon atak mat. Tapno makadiskitarak laeng iti pagsugal ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umayak man, Benson anak ko. Ah, sumrek kayo na. Benson anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no, at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Kaano lay di inikan kayo iti kwartayo Awanin na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan nyo. At naman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diya mo nga rod maiwasan timangan iti bawal anak ko. Makaramraman at nga midnukwa. Kuyugan kayo lang na mapantay iti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan nyo. Ay na, uray di nakuyugan ay tanay. At dapay trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka anak ka. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag na masango ni tatang timang kuyog ka na kayo. No, di na masangaw agpakuyog kak iti sa balay. Kad may sak ka ba ang lakmaw turay may sak. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo na. Dolor anak ko. Anay ko. Nini, apa yan nanang? Ay, Anyat nasakit kada kayo? Umunag kayo ako, nasakit ti tiyan, kansikot ko. Mariga at anak amag na. Nalalala, ito gawyo. Hagyaman anak ko. Imayak, ta umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo.
Huwag nga raw anak ko. Iso nga ay agsak-sakit man ti tiyan ko. Nalangaro tay nak gumatang iti agas yung. Inalayo tay reseta ti agas yaw. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat ang mataktak ka, anak ko. Amaw ako mikum ka. Agpakuyog aktok ni tatang yawn. Anya, malangaro tay kang kayo iti paggatang yung iti agas yung. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadag iti anak mo? Wendar na, daytoy man na Inartista ak manun ida, eso nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun taday ta kwarta. Pagtriplyan ta, ang mga nuad-adupay Sige nga rod, pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga raw. Dumagas ta iti merienda ta di ta istaw. Tama nga no mabisinan ta. Sige na tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapwam manayin si ka Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko kan ka. Oh, atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalamit gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak ta. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaga anak mo tad. Iso nga, in-market ko na. Anya? Anya ngay, nagswerte tama na indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Dukas ta. Naabakan tay inted ko akwarta. Wan nana. Ay, agmalmalasak sa nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod. Ano kasta? Sana bale, ta bumawi tanto manen nana. Ken sana bale, taada inggatang mo, iti sidaan nyo, ken nilakay mo. Ay, wamukidi nag-grocery akpay. Ken nakagata nga kitibado may ken nilakay. Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo at damat lataal daw ang makabawi tayo. Wen, ba't kidi angam kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta na ikisakmut tayo. Agremedyo ka manin anana. Pasensya kan. Tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagyan ka. Taada anak mo nga agsusweldo. Sana bale. Ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manin anana. Alala, tamang panunutak no anya manunti pambarko kadakwada tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo man ng iti kwarta, nanang. Ay, pagpa-check up ko man ni tatang yung tanay. Natudok mo ton iti lansa jay saka na. Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sa kanan ngay? Ay, limtig nga raw, anak ko. Kunak amapan kami ijay ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga men amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di sa ospital nga tamangan mag-infect di sa na. Ay, madanaga na karoon anak ko. Agam, oray siya klatan ti mangipan ken kuanay ijay ospital. Kabaila. Basta mangtid ka iti kwarta, taramaten may nga agpa-ospital, anak ko. Naggapo ako ni Jay Balay da Dolor akabsat mo, Benson, anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Tay pa-ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay saka na limtag. Anya?
Kasano natudok nga eh. Jak man amaw iti dayjay nga amayaw. Natangkeng tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok lakit nga rudain. Jesus, madi ano mabaybay anday dyan. Isu nga raw nga ipan ko kuma ijay ospital anak ko. Ay, madanaga nak. Amagan no ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasagan alungon na may. Kilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo ko maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema na ita. Takabailak mo't nga uray siya klaan timang kuyog iti amayaw. Basta ikandak iti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basiton anak ka. Tapno adamo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatag nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga ro, tekan kayo iti kwarta na nang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apay pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay jay lugar da kabagis ko ijay probinsya. Ay, natay ka na o ni ipagkaw. Anya, ni ipagba perlita. Apay anatay, anya timpatay na. Nataki ka na. Iswa darasam, tama pantay jay. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka o kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan da masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya kaunti makaamo iti dayta kunakmay. Alan, darasam, agbalon ka iti badaw, agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto iti bayad may barog. Ala, dumsa agtan lakay. Away, Ay, nay, kaslawan ba tao di tabalay na bayaw? Awan sama ti aglamlamay. ala, mapantad di tabalay na kabagis ko. Naipumpon sa amit ti umay talamayan bakay. Umay kaki din, kanay, mapanon ti oras. Ay, ipag-Ernesta! Alaya! Nay, asino talalya, birat? Kwa, di mo natay ka na abirat perlita? Anya na tay asasawamot? Kakaiso na napigsa ka na sa lunatak pay lang. Malala, sumrag kayo kay dinabel. Ay, agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Oy na, naimbagman ta, nakapasyar kayaw. Ay, tako namat nga may anatayon ni ipag. Anya na tayo sasawamot manang, awan mo timpagbagak akasta. Hindi nga mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak kunak, na tayo di kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kabat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dituya. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo matan. Kan intay tumakilamay di takaruba atap na da serbitiyo umayaw. Agbati ka pa'y dito'y lakay, way. Urayom ti pumpaw. Takababain mo't no agawid tadagaws. Anya, paparamngay. Inakitaan dagiti napanawan ta dingwan. Agsubli at tumulaan. Basta urayan nak, way. Ay siya, si kanti agbatay ta siya ti agaway. Si kanti agbate, kunak lang nga rodan. Apay, di ka makaawat. Ha? Agsubli at mutlaan, kunak lang nga rodan. Ala, agbati ka. Iliwang mo, da bayaw kun abirat mo. Kasano na maamuan dagiti anak mo? Asaan apod no an hospital nila kay mo, nana? Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balay may.
da ijay probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siya klatan ti mangpaadaw iti kwarta, iti online. Ay, saan na? Narigat no masuro yu day jay. Ken marigatan kayon ama isuro, tabakit kayon. Alang araw, ang jak pay lagaw awid ijay balay may. Tamangan lumapandag iti anak ko ijay. Kan tila damhagan da kanyak may papan iti amada. O sige, umay kayo payla dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo tananan kan tatang iti balay da. Di magasak ta kumusta kumanitatang ngam awan mo tao. Ang mga no daday di ospital Jakmat nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine na ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngam dya mo makunta. Gusto ko man o da cellphone ni tatang. Ngam di namot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man numalang bareng agawid ni nanang. Hay, awan. Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus. Anya. Apay ngay. Agsasaruno mo ti panakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak maun. Hoy nga Rod. Mas dawak mat nga Rod nana. Nalaingak mat ti kunak ngam. Hoy. Awan matlatta. Kahit kasano nga Rodan ngay. Sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta nana. Amo kon ti aramidak na sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko na yung bakit. Patsik nga iti sumaruno, mga bakakon. Agtriplenton ti tayata nana. Ay, pangalaan ta ngay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Oray, tati amuda kat ada iti ospital nila kay mo. Nalaing kayo mo't nga kartista? Ay, makamu kayo nga diskarte.